yeka Ismail alayhi salatu wassalam na alaro na boli ashone satukorololo akwatanuka yuna kaluka Isiriamun haino munuma paran kech naka idi adua kaunte sheklo Soroti Yusuf Okiror ni saraya limonokina lwa paran abu Elipi Isiriamun Araun lui numunumete keda elel aparan na ido Imorikikina nepeka ekalia kech Eraina paret na enumonomioni ai pikor na bu ejakait Ibrahim alayhi salam ki pikoria ai pikora jokit ko soda todoli kiningon yesu mutinge se jakait Allah subhanahu wa ta'ala ko isi ko kita ne jakait loka suba ni koto Qur'ani o Kominanara era ibalange soto Qur'ani be wa min ayatihi koto ma anyu netanu itoduni to si apolo we jakait Allah an khalaqa lakum min anfusikum azwaja ngesa subaki ni angor mi boyete kaoni eda ngesa subaki ni angoro munu waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma osoda ibiki ni kidingi wako na angoro kede kilioko amina na kwa makina noi ko jai timonorada akepolede tomokalia ekoto jai timo jamina nepol ko jamina nada nepol e balade nabi sallallahu alaihi wasallam sana kinaya takin tomoko korongo la sunti moto mo Qur'ani isana kinenge satema rebe lo ajokani kakere kaisi ngesingo lera ila jokani okaleke lepe dota idara ai ningeso ai langiru kede challenges kede ai bokite mugugutu lo kaleke akepolebe etungana ne diolo mame perura ai gokite alangiru kede responsibility lo kale mamngonera ila jokani okaleke district kadi sadiope lepiti Isiriamun arautu lueri maka ido Kominanara kokalia kech ido dapat na lolo erapa kina ialam erapa kina tubutubu ninda ne just kada pedol na itu otubu da mona takadikena chan ejena jokono bona otesa ne ripu ilomito dini Isiriamun na ilom waya baito mateke dini wako ni lomutoroni ejao kinacha no melomunto stomodino Isiriamun mamena bala bonbe mamiona kai moro kada kesi ebendo na moro kada kesa yalama na lolo na jai kini kesi dai bore ni dumuni jo ofara kai cheda kapa ona chekon aili pasine inu yarte no Isiriamun ai toloto kane anyonu ne kola pone ogolera kwap kanwa de kana e corona Godfrey Ojore TV is